Ai, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm Lekker Stylist. Lo ngata king link of course na Xigaza Mondays and also Palms. And then of course that update about Mayengani the president. And then from there I tell Henny see. Oh, min no hlamala guys. It 31 ta January. Oh, min fika hlamala kuma Palms. Hey, va fika posta la. 5 February 2024 we have a date about Xigaza Mondays, all black edition. Oh no, if I full la so no go impera ku ta kha ku na Xigaza Mondays le Palms le hi Monday hi the 5 ta February ni veta ni wow andro ku hina ngutisa laha swona ku misa lo va tala ku va hosta swin'wana le ka Stylist i ta ri ko very ntwana ni heavy man as you can see on top there i ta ari kona down. And go check out page ra official ra Xigaza Mondays a swona ku la a swi postiwanga xi leswiya which means a swi connecta na Xigaza Mondays leyi na hi tivaka yona leyi loko ve hi cheka la a swi kuma ku va tshama va ri swin'we ku misa loni lava fast lo masoko hi lo ntwana heavy man va kha va hosta swin'we na le ka Stylist mara sweswiwa ntwana heavy man ta a ri wexe le Palms u nga tivi ku nga ku na problem na le ka Stylist or kanjani we never know about that one. However, before that post publish wa Lekker Stylist a sungula a tsala swin'wana la as you can see kwalano before swi publish wa leswi a fika a tsala ku loko mo vona Xigaza Monday xin'wana kun'wana February leyi a ni xi tivi me and ni ta va ni nga ri phati ya xona a ni tivi leswo a ku mina ni karhele leswi nga tsala swo i ri karhele a hi tiku i karheleni hi ngo vumba ku maybe mina hi side ya ra master team maybe ni ku maybe kumbexana mali a yo ka yi nga humi swona le maybe they were not paid enough until i ri karhele so swi clear ku Lekker Stylist a nga connected na Xigaza Mondays lexi ku very no va host a nga host laha so leswi bringanga a question ku le ho budukira le Xigaza Mondays xi ta xi ri kona na hi ku hi laha swi hi tiva ku a nga rhurha a ya kona mara swi hlamarisana because camera ya mani yena leyin'wana ntwana heavy man i ta ri Palms va ta va nga ri swin'we so sweswi da ha yime kwalani hi vona ku swi fambisa ku yini hi kona hi nga ta tisa update in terms of that. Mara swi clear guys ku leswi se swi ndeka ku Palms i ku va kha ku yiwa idea ya Lekker Stylist. Yes, Xigaza Mondays guys, yes xi nga sungula kun'wana mara la xi nga fika xi va popular kona hi le a Palms le na page ra Xigaza Mondays vele mara tiva Xigaza Mondays kahle i Lekker Stylist. Lekker Stylist i Xigaza Mondays yena la nga ndla ku swa Xigaza Mondays during the week swi va popular after loko sa handleni hi Monday se hi vona swi trenda ku ze ku nghena na vo Wednesday ku nghena vo Thursday ku nghena na vo Friday sweswo hi nge swi ignore sweswo so a Palms idea leyi va yi tekini ko ku very tandlayini ni ku ndhawu ya vona so a swa vava swinene guys swa vava swinene so marezi hi ku ka mina maybe va fika va swi lunghizana Lekker Stylist a zama ku va negotiate a kota ku tlhela le so mara sweswo a hi pfeni ni yi tsemela hi vona ku swi famba swi ya kwini ku wa ha ta tlhela le budukira le andla Xigaza Mondays na because Xigaza Mondays xo sungula hi xi vona xi nga fambangi kahle lexiya no a swi fambangi kahle and then Xigaza Mondays xa vumbirhi la ku na hosi ngo na xo nge rhangani tifayile a ni zangi ni vona na yin'we hosi ngo va nga postangi live xo nge rhanga na yena nga postangi i vanhu vo posta lava va ri le mara a va postangi na vona so a redzi Mike Makale. And then of course it tlhela ka Mayengani the president so in an update about ku va ku ya boha hosi ngove le ka ngove le ni vula Mr Post vele ku fike ku vuye ku cinciwa venue so aka hi xikolweni as you can see ku ta kha ku yiwa ngove Jesus Power Clinic Church mani tino swi yile kwini mina ni zame ku cheka map kombe na ku hi koka map so vande xihoxo loko va cinca location at short notice hi ku ta kha ku ri 4 February so xa best va nga kuma vanhu va fika va yimelela ka xikolo lexiya a na swi teka nkarhi va kuma maybe 2 or 3 people lava nga ta kota ku directa vanhu ku ngove Jesus Power Clinic Church yi kwini because mani swi tiku yi le kwini ma yi kuma na mhaka leyi a ni ta yi update na mara ni swi tivi so swa location minkarhi leyi taka swa lava make sure ku
va stick to one location ku zi yi publishiwa kun'wana hi ku na a hi tiva ku yiwa kule ka xikolo xexiya mara it's fine hopefully next time va ta va kha va improve so va kumbe vanhu va fika va yima le xikolweni lexiya va kota ku va va director vanhu va kota ku swi tiva ku va ya kwini and then of course hi vuya ka mhaka ya Henny yeah so as you can see kwalano hi ti 29 ta January hi 2042 nkarhi kwalano ni fike ni scrolla ka YouTube loko ni fanele ni scrolla ni fanele kuma ku Henny se xi le ku trenda swinene so as you can see i fika khoma position number 5 yaleyo master two very much to ka xi edit nchumu everything ma swi kona xi le ku flowing i fika khoma number 5 so ni nga vula tani congratulations to Henny and also congratulations to Shonge Rangani va tirhini swinene va tirhini i ngoma ya Xigaza leyi i layini ya Xigaza ku boha tibiti ta Xigaza swa kala swinene so a hi celebrating hi tshika swi vulavula guys va tirhini va hi representing swa kala I think you're not top music video ne ka Gaza music video straight on YouTube le like in terms of ku trenda yi va henhla ngopfu ya I think yo yi nga kota ku yi fixa position yi le henhla swinene hi tibiti ta hina swi kahle swinene hi leswo ni nge zini la ku ya kwini hi leyi munhu wa n'we kwa u tshama u pfupfuruto twa ku nandziha ka movha a na xo xi vula o lundulundu vulavula hi twa o bvebvereteka na lexi a nga ta xi vula hela yo bvubvuruto yo mvemveremvemve kwana yo mvemveremvemve twa ku nandziha ka German machine movha yeyana ya khona a na swivoni swo tlela xivoni xa ku pfala hi voko swona bya yena xana koka hi wona xana xo koka movha ku tirha ku layicha ntsena na ta koka timovha bava